Umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Kongo warakajijwe. Abenshi mu bagerageza kwambuka basubizwa inyuma muri iki gihe icyorezo cya Ebola gikomeje kuboneka muri Kongo. Uruganda rw'Dangote ruyungurura utugunguru 650 ku munsi kurufungura ku mugaragaro byasubitswe kuzageza mu mpera z'umwaka utaha wa 2020 mu gihe guverinoma ya Nigeria ifite icyizere cyo gufasha mu ibura rya lisansi n'ikibazo kizamuka ry'ibiciro. Amashyaka atavuga rumwe n'ubuyobozi muri Malawi Congress Party na United Transformation Movement birimo guhuriza ingufu hamwe mu kuregera amajwi yavuye mu itora rya perezida ryo ku itariki 21 kwezi kwa gatanu bavuga ko ryabayemo ubumamyi bw'amajwi. Muri Afurika y'Epfo abantu bakundana n'abahuje igitsina bahuriye bwa mbere i Johannesburg mu muhango abawuteguye bari bafite gahunda yo kubonera ahantu hatekanye abagize uwo muryango. Naho abakinnyi ba basketball itagira imipaka itsinda ryo muri Afurika ahitwa Isari muri Senegali riraha urubyiruko amahirwe yo gutozwa n'abahoze ari abakinnyi babigize umwuga. Abantu 60 baturuka mu bihugu 29 byo ku mugabane wa Afurika bari muri iyo myitozo.